Kosholo atekela na iteso ngesingol. Kala da puitunga kota masuban no pacha ajai kinemolo totoma ikidioko kane lolo apota baluan amalupo kota kantu ido atuptone kirigi Valerian Ejalu loda boy kite kirigi kede pape mormor ngesa buijiau. District Ekopa a file na nejai documents munu kere. Abalera ban lo Soroti district Stephen Olebebe ege untos kesi awa mama kila no akora kini ichu aboisi na seka jasi polisin luari na kokioga keda ya pesin luka ichu da toma oka lilukum niare kedi tom na diope oso de kansulo ai tutubo karulo ilukum niare ke tom na kanyape. In 2011 we moved the motion to allow ICU to occupy these premises. Quite a lot revisited our minds on how best we can be remembered in person for years memorial on what we have done. Is where we developed an idea that the best we can contribute towards issue is to find them a permanent place to settle. And that's why we are here to officially hand over the plots for all further development in terms of your workland. This alone does not mark the end of contribution to the country. Ajai Apollo Kito Najakanuto, Soroti Agre, Winston Muramirada, Asubanu. It is our hope that with this modest contribution, the cultural institution will have more presence, it will have more contact, and it will be able to reorganize our community again to that which we aspire for. Of recent, LC5 Soroti Simon Edoreku ngesi abala itosom ichu alpokono ejok epote kesi ayataki na swamnu ipu kanwa itopola tekere. Kuna mora kede speaker. Kwa fulani mbolbe. Ikore berani nyo isoma na tekere ni keso. Idia ko mara okanga na kanso be ya deso atekere bo tole. Elo mo to so na ni swama ta tekera so ka ko speaker. So ne je kede balua lo wadi kata original title. Je kede transfer forms no ilipi era papa era goito dike te do kina kan. Gotuptete ekide kontu na itunga lolo amini salo alupo tomo kurutu ngesi abala awomtoskes bebiana aja ontora subanu konyopon sie kuna iteni lolo ido nuwa yao ni imini salo ipuma meja kinostoma nara bele pupunte be limokta sa para na pesa na ngon wala ngesa jari neti abeito konye ubwedi sitotema mam yula pesa para sa pesa lukani. So a cabinet ke la jene podcast bongo si mo photo jaunos pero su bai boy to ni lolo konye kape minister de kam to salu po salamito mo noi district no Soroti how to have land okay alu po kono jekta no e la de noi e teo bubi ane jaso cabinet but also konanyara na architect just to aite veraite no side adukuna I know my drawing I'm working at council members kerele several time yes I need drawing on document I'm working in this each amaroni a lot of the district to apply again development we have a dream jasai roja my bostana that just city is public cabinet right now topolor ay bositina around re ore ko kere ne ngara tera bune ke sana kere egolo kina udanete na bale timu ebe araidona na beid itiran kedana na polokite emoloto patch ajalo ngesi ala kara noi kanwa ija na balwana no ko bala eponyo asipokini reiteso aboistina konya party kwa na eptagen na ra paracha kwa tangun idu muji boreni na kita ijo kede tawe do pekere ipete ya bibu be e yalama konya no anu
lo le soma no sa no historically a même te branga je na kero le de ta limu na rida be yala makara e mame ta kero no ras suitable now for me to say e yala ma so no council lo Soroti to do na mina na story ano ai lipe council lo da bo chama tipete de so kere right so o so ta ina kine ai boys ne nejai ICU again no ICU around about 1997 apate su o chamuto kita ono kere bi so du polu o geta ina inside boys na I boys ana down ni karunu kere ja ne manu bori tachi yala masi olui ina ri genete sebe e ja se apagel na nesi balare de yala maso bobe sakare de kare je unu bapa gelachi ibonu bobo so pona upamon de ponisi apona re Koto mawriante na jai kina apachi mama poni ijai kina balanu ne japolo kitone kansulo e moloto nara baka ebe mama suba narasnu abeti kala eda apegarite moloto ebe asuban chutinu abeti tina beto la kopare abalana no alupo kangun kesingun Dilax Emi Alomu TV East Soroti.